amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Izi ntambara zimaze iminsi icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugira aha mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose ndishimana ntagira upfa. Tubivuze kenshi tubibwiye abantu benshi barabizi ntibabihakana ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Ni mu nama y'umushyikirano ku munsi w'ejo aho perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yagarukaga ku kibazo cy'amabuye birirwa bashinja u Rwanda ko aribwo rwiba amabuye muri Kongo, hanyuma kandi agaruka ku kibazo cy'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara mu mazi imisi mwumva bagarukaho cyane cyane ko u Rwanda aribwo rutera inkunga runafasha cyangwa rukaba rwasapotinga izo ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Yabigarutse rero mu magambo arambuye, ndaza kubashyiriramo video yose muyumve mwumve ibyo yavuze, ariko ndagira nkubwire bimwe by'ingenzi yagiye avugamo. Yavuze yuko amabuye y'agaciro tubaye tuyafata tukayatunganya nta kibazo abibonamo, nta nikirimo, yewe cyane ko yavuze ko ibyo bihugu ubwo yashakaga kuvuga ibihugu bikomakomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byirwa bivuga yuko ngo u Rwanda ari rwo rwiba amabuye. Ibyo bihugu by'agaciro ko nta mabuye y'agaciro bigira, avuga ko kandi nta bihugu cyangwa se nta wundi ubarusha gucuruza amabuye y'agaciro. Ati rero ibyo ngibyo ntabwo byaba ari icyaha kuri twe tubaye dufite amabuye y'agaciro nubwo yaba atara amanyarwanda. Hanyuma rero minisitiri nawe yaje avuga yuko badakeneye amabuye y'agaciro ava muri Kongo kugira ngo batunganye amabuye, dore ko ngo imisozi y'u Rwanda yuzuyemo amabuye y'agaciro, muraza kubyumva nabyo abigarukaho. Hanyuma kandi avuga yuko icyo dukeneye ari ukugira ngo tubyumve hanyuma tubishyire no mu mitwe yacu ko amabuye y'agaciro ahari, hanyuma twige uburyo bwo kuyatunganya nta kindi. Yagarutse kandi Paul Kagame yagarutse ku biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane intambara iri guhuza AFC M23 ndetse na leta ya Kongo. Avuga ati iriya ntambara ntabwo yigeze ituruka mu Rwanda. Ndabisubiramo, intambara ntabwo yigeze ituruka mu Rwanda, ubizi cyangwa se uwumva ari byo amakanye ndanishima. Hanyuma dutangire tujye mu bimenyetso, twabivuze kenshi tubisubiramo kenshi, ariko iyo ntambara ntabwo yigeze ituruka mu Rwanda kandi nta nubwo ari twe twayiteye. Ariko mbibutsa ko mu minsi ishize aribwo leta y'u Rwanda yemeye ko ikorana n'ihuriro AFC M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ikiganiro twakoze, ngira ngo niba utaracyumvishe cyangwa utarakirebye ugiye mo hasi, ikiganiro kirahari rwose, urebe ikiganiro twakoze cyanditseho ngo u Rwanda rwemeye ko rukorana na ASM 23 sacingi urahita ukibona. Ingene Munara TV kunze ibyo dukora kandi subscribe hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi n'amakuru menshi tuzajya tugumya kuguhera ku gihe kandi yizewe. Ndaje nkomeze ku makuru yo muri Kongo, cyane cyane Uvira, ko nabahaye inkuru ivuga ko Uvira M23 yatangiye kugirayo. Ubu rero noneho nandi makuru zindi updates nyinshi ngiye kuza mbazanira uko bimeze muri Uvira, ese kuko bimeze gute, ndaje kubigarukaho. Hanyuma kandi ndagushimira wowe wakoze subscribe, umuntu w'umugabo umuntu w'agaciro. Ndaje byose tubive imuzi n'imuzingo, ariko mbere y'uko dukomeza n'ibindi reka manze mbashyiremo izi video perezida agaruka ku kibazo cya Kongo, hanyuma avuga no ku kibazo cy'amabuye y'agaciro. Ikindi kandi yavuze no ku kibazo cy'u Burundi, nabyo muragumya kugenda mubyumva mu video ngiye kubasigiramo. Ciao, reka tubonane mu kanya tubabwira amakuru ya Uvira. Amabuye
y'agaciro turamutse tuyatunganya aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere birirwa bikurikirana ku mabuye y'agaciro, nta mabuye y'agaciro bagira ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa, ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko, biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano. Hano hari inziraga, abantu barahakoresha, abo duturanye nabo. Ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo kuri Eastern Congo. Ibiva Katanga, ibiva Equateur, ibiva hehe ntabwo binyura hano, bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege. Ariko hano mu Eastern Congo, usibye n'amabuye n'abantu barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugire aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko turuka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka ikintu cyo kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi ni icyaha. Dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how willing you were to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda,
We should be able to stand up to that.